Kora subscribe au sabone upate mengi zaidi. Nta leta yo ku isi Imana yahaye uburenganzira bwo kujisinyira abakozi bagiye gukora umurimo wayo. Hakuna serikali za ulimwengu zilizopewa uwezo wa kuweza kusaini kwa ajili ya vibali vya wale watakaohubiri habari njema. Umugabo mwaraza ati mu rugo pfiki. Mtu mmoja kaja akasema mnafia nini? Ndavuga ni nje umugabo banditse igitabo kirwanya Bibiliya none namubakira yabikuye naherekane. Sasa nimeona kwamba yule ana kitabu kinapinga Biblia, sasa nimemuonyesha ametoa wapi apazirishe. Hasome. Soma. Ndahasoma. Baramubaza wemera kino gitabo? Akasema nakubali kitabu hiki. Ati ndacemera. Nakubali. Wemera Bibiliya? Nakubali Biblia. Ndayemera. Nakubali. Mwabikuye. Mliyatoa wapi? Ndio wahangara gutuma mfatwa nk'umunyabinyoma mu modoka inganitse ngo mbone kurumu. Huwezi ukaniaibisha katika gari hili kwa muongo alafu niongee na wewe tena. Wakwihanase. Tubu basi. Atonyanisha. Kwa sababu nitubishe. None ni watsinzwe. Tumeshindwa. Babwire ngo Ted Wilson yababeshe. Waambie kwamba Ted Wilson amewadanganya. Ntabwo umuntu ahamagarirwa gusenga iminsi 7, ahamagarirwa gusenga iminsi yose. Ico ni kinyoma cyambere yashizemo. Mtu haitishi kuomba siku 7 bali anatakiwa kuomba muda siku zote. Huo ni uongo ambao ameuweka. Icya kabiri. Ya pili. Mupfuye ku cyumweru mu badive arabikwa akazahambwa ku isabato. Mzoga wa mtu ambaye amekufa siku ya kwanza ya juma hutunzwa ili azikwe siku ya Sabato. Nitegereje muri iryo yerekwa nsanga kumuka w'Imana yamaze kuva ku itorero. Nilipotazama katika yale maono nikaona kwamba Roho wa Bwana amelihama kanisa. Nja ntangazwa n'umuntu umwe. Mimi huwa nashangaa na mtu mmoja. Akavuga ati ni itorero navukiyemo. Akasema hilo ni kanisa mimi nimezaliwa humo. Ni koko warivukiyemo ariko umuka w'Imana yararivuyeho. Kwa kweli umezaliwa humo na Roho wa Mungu alikuwa amelihama kitambo. Umuhamya w'ukuri abwira Abanyalaodikia ari bo Badventista umunsi wa 7 ati shahidi wa kweli mwaminifu anaambia Laodikia yani Waadventista wa siku ya 7 ati ni itorero litagira ubugingo kandi ni itorero litagira Kristo. Wanasema kwamba ni kwa kanisa lisilokuwa na uhai na halina Kristo. Abapasitoro bazakoresha imbaraga zirenze za kimuntu kugira ngo umuco utagera kubo bayoboye. Wachungaji watatumia nguvu zinazozidi za kibinadamu ili wazuie nuru isiwafikie wanaowaongoza. Urumuremyi data wa twese turi biremwa byawe uduhoranira imbabazi bihe byose nicyo gituma tudashiraho waturindiye ahatandukanye muri iyi si wanga ko duhitanwa nibimaze guhitana benshi abato n'abakuze utitaye ku gukiranirwa n'ibyaha byacu waturindishije imbabazi zawe muri uyu munsi w'isabato ushimye kuduteraniriza hamwe kugira ngo wongere utwibutse ibyanditswe mu ijambo ryawe wongere utwiteguze kugira ngo tutazatungurwa izina ryawe rikuru rihabwe icyubahiro tubabarire gukiranirwa kuwagiza amaraso ya Kristo ubwo waduteranirije hamwe uteraniriza n'amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo turacyakomeje gusonzera imbere yawe utwuhire ku masoko amara inyota uturagire mu rwuri rutoshe kandi abaje bagukeneye mwami Imana ubahe kukurabukwa ubahe kukwizera ubahe kugutahana mu mitima tubishimira izina ryawe twizeye ko twumvise uraduha ibirenze ibyo dusabye kukuza amakene yacu natwe tubisabye mu izina rya Yesu amen. Habiyaremye Zariasi ari kuza gushira mu gitwayi. Dushimiye Imana cyane uburyo yatugiriye neza uyu munsi ikaba yaduteranije izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Nanone bitewe nuko dufite umwanya utaraba muremure bitewe na za gahunda ziri imbere yacu n'aho amasaha ageze ndetse n'iy'abantu bari buze gutaha ibyo biratuma amakuru yacu tuyagira magufiya kugira ngo kuri buri ngingo yose turebe ko dushobora kuyigeraho. Bwa mbere mwebwe abasabira abakozi b'Imana baje mu murimo turabashimiye cyane. Muje mukomeza kubikora kandi umwami Imana azabibiturire ubugingo buhoraho. Ubwo twari tugeze ku rusumo
Tulipofika Rusumo, aho ni ku mupaka wa Tanzania n'u Rwanda. hapo ni mpakani wa Tanzania na Rwanda. Twari twakatishije amatike aduhesha uburenganzira bwo guhaguruka Kigali tukagera Kahama muri Tanzania. Tulikuwa tumekata tiketi ya kutuondoa ya kutoka Kigali hadi Kahama Tanzania. Ubwo twari tumaze kwinjira mu modoka ya Tanzania, tulipoingia katika gari ya Tanzania, kontakta yadukuyemo atubwira ko twebwe turaza kugenda mu modoka iri bukurikireho. Ni kwamba yule konvoyeri aliweza akatutoa katika gari akatuambia kwamba tutakuja na gari lingine. Tuvamo twivovota kuko twabonaga barimo badukereza. Alafu tukatoka kwa maraumu kwa kuwa tumeona wakituchelewesha. Hanyuma yaho turarindira natwe yagombye kutujaniraza dukurikira ya indi yari imaze kugenda. Alafu tukasubiri ile gari ambalo likuja lituchukue nasi tukafuata tukaenda nao. Tugeze imbere gato yaje kugera ku muhanda ugana Ngara. Tulipofika mbele kidogo kwa barabara ambayo inaelekea Ngara kuelekea huko Burundi, twasanze ya modoka twari twacayemo bakadukuramo imaze kugonga kamyo. Ari abantu bari imbere hamwe na shoferi n'ab'intebe ya kabiri n'iya gatatu bose babakuragamo imodoka babanza kuyitema n'amashoka. Basi tulikuta lile gari ambalo limekataa kutuchukua lilikuwa limekabiliana na lori kubwa, alafu kiti cha dereva na kiti cha pili na cha tatu wote waliumia, walikufa, alafu wakatengwa kwa kukatwa na shoka. Hari umukongomani uwo mwabira bihande bya Uvira twari twagiye turimo tuganira tuvuye Kigali. Alikuwepo ndugu kutoka huko Uvira, tulikuwa naye kutoka Kigali. Namenyeshejwe n'isakoshe yari afite ndende nasanze iri ku ruhande we yamaze gupfa. Nilimtambua kwa mkoba wake ambaye ulikuwa umewekwa kwa kando, naye alikuwa amekwisha kufa kitambo. Abadusengeye Imana ibaha umugisha. Waliotuombea nyote Mungu na wabariki. Iyo sabato nateraniye Kahama. Sabato hiyo niliweza kukusanyika hapo Kahama. Hanyuma yaho navuye nerekera Dar es Salaam kuko ubushize nari natewe impaka cyane ku mupaka wa Malawi. Nashaka kuja gufatira visa Dar es Salaam kuri ambasade ya Malawi. Baadaye nikaenda Dar es Salaam kwa sababu ya matatizo niliyopata hapo mpakani, alafu nikaenda kutafuta visa kwenye ambasada ya Malawi huko Dar es Salaam. Bageze naburanye nk'umuntu wari warabuze nkabambonetse. Alafu nilipofika hapo waliniendesha mashtaka kama mtu aliyekuwa mtoro, alafu nikawa nimepatikana. Imana kubwo kumva gusenga kwanyu naje kuzabona visa nyuma y'icyumweru ndakomeza nerekera Malawi. Kwa ajili ya maombi yenu basi nilipata visa, baada ya wiki moja nikaelekea Malawi. Zareka aho twababwiye ko dufite abizera bari muri 30 twasanze barabonye n'abandi bane. Imana ihabwa icyubahiro. Wale tuliowaambia kwamba tulikuwa na washiriki 30, alafu tuliwapata zaidi ya wengine 4. Bwana wetu asifiwe sana. Aho twahakoreye amateraniro y'umunsi umwe kuko byansabaga kwihutira Brantaya, aho abantu basohotse tumaze kuvayo, kandi amakuru nari mfite nuko bari barasubiye mu idini aruko badushatse bakatubura. Hapo tulifanya mkutano wa siku moja nikiwa na haraka ya kwenda Brantaya kwa ajili ya watu waliotoka katika dhehebu, baada ya kutoka huko wakarudi tena. Kwa sababu ya kutukosa wakarudi huko walikotoka. Hari hasigaye umudiakoni umwe wavuye mu idini ry'Abadventiste wari wanze gusubira nayo nabandi avuga ko atasubira yatabonanye n'abakozi. Alikuwa shemasi mmoja aliyotoka katika dhehebu la Kiadventiste ambaye alisema kwamba hawezi akarudi huko mpaka awaone watendakazi. Twaganiye ibihe bingana n'amasaha 8 y'ijoro. Tuliweza kuongea muda wa masaa 8 ya usiku. Saa ya 8 atanga ubuhamya ko abaye umugorozi kandi kubwo bugoroza azabugeza ku nshuti ze zose no mu idini asengamo. Hapo saa 8 akakiri kwamba amekuwa mtengenezaji na baadaye hiyo injili ataifikisha kwa ndugu zake na marafiki. Umugore we akaba umudiakoni kazi mu idini yatangiye kudutera amahane no kudutuka muri iryo joro atugwa nabi cyane. Narabyanditse ntwereza amasengesho. Mke wake alikuwa ni shemasikike katika dhehebu, alianza kutugombanisha, alafu tukaanza kuandika na kuomba sana. Ariko ibyo ntabwo byamuciye intege, n'uyu munsi arakomeye kandi amaze kutugeza kuri benshi. Mukomeze mu musabire. Hajadhoofika, ametufikishia ndugu wengi na mpaka sasa muombeye. Ibyo byabyukije urwango rukomeye cyane muri uwo mugi, byatumye baje bampiga nk'umuntu mbese waba aregwa ibyaha bikomeye. Hayo yamezusha uchuki na uadui katika mji huo. Nimewindwa kama aliyekuwa muharamia
au mtuhumiwa aliyefanya kosa la jinai. nahamagawe n'abantu bagera muri 30 ntazi bambwira ko bazasanga aho ncumbitse bakanyica. Nimepigiwa simu na zaidi ya watu 30 nisio wajua wakinipigia wakiniambia kwamba watanijia kambini na kuniua. Ntabwo byatinze nagiye kubona imodoka ya polisi mboni hagaze imbere yaho nari nicaye barambo habanderera mu modoka. Kitambo niliona gari la polisi limekuja na kunifunga na kuniweka katika gari na kwenda. Undi musore tubana mu icyo kirere nawe baramuboha bamushira mu modoka. Na kijana tunaishi pamoja naye wakamweka kwa gari. Tugeze ku maofisi, tulipofika ofisini huko kituoni, bambazaga uburenganzira mfite bwo gushinga idini mu gihugu cha Malawi n'ibyangombwa aho nabana rabisinyishirize n'ubutegetsi bwari bwo bunzi. Walikuwa wakinihoji uwezo na vibali nilivyopewa vya kuanzisha dini katika nchi ya Malawi hata na serikali zile ambazo zinanifahamu. Igisubizo cyari kimwe. Jibu lilikuwa ni moja. Nta leta yo kwisi Imana yahaye uburenganzira bwo kujisinyira abakozi bagiye gukora umurimo wayo. Hakuna serikali za ulimwengu zilizopewa uwezo wa kuweza kusaini kwa ajili ya vibali vya wale watakaohubiri habari njema. Niba mugiye kubyinjiramo mwagushishano kuko mugiye kwinjira mu masaha natarayanyu. Ikiwa mtaingilia kitengo hiki ole wenu kwa kuwa mmeingia katika ofisi ambayo kitengo kisicho wahusu. Ibyo byazanye intambara ndende z'amagambo n'ibitutsi byinshi ariko Imana ihabwa icyubahiro kubw'amasengesho yanyu. Bandekuye nta n'igiceri c'10 ntanze. Hayo yamefanya ugomvi mwingi sana, lakini kwa muda mrefu nimeruhusiwa pasipo hata kutoa shilingi 10. Maze kuva muri ofisi, baada kutoka ofisini, umuntu umwe yarampamagaye. Mtu mmoja akanipigia simu. Arambaza ngo urakomeza kuba hano hantu? Akaniambia, je, utaendelea kushikilia mahali hapa? Ndamubwira nti ndahaba cyane kuko leta irambwiye ngo nzabwirize hose. Ndamubwira nitaendelea kwa kuwa serikali imeniruhusu kuhubiri kila mahali. Na n'uyu munsi aho hantu turahateranira dufite icumbi, uwo mudiyakona tuzanira abashyitsi benshi akatugeza ku bandi. Mumusabire kandi umugore we nawe mwarasenze kubumvisha makuru yaroroshe navuye musuye kabiri arambwira ati nubwo ndemere by'abagorozi ariko mu byukuri nasanze kubagwanya bidashoboka kuko ibyo wakorewe biba byaratumye uva inuhunze none uracari ino ni Imana ibakomeza mukomeza umurimo w'Imana. Yule mama ambaye alifanya ugomvi aliweza kuambia licha ya kuwa mimi sijakubali matengenezo ingawa umefungwa lakini haujaondoka, Mungu akuongoze katika kazi hiyo. Tugarutse aho bita Blantyre, tunaporudi Blantyre, oya Lilongwe mu muji, hapo mjijini Lilongwe, na hantu twacumbitse bwa mbere tukigera mwakiri ya gihugu, mahali tulipofanya kituo tulipofika hapo mara ya kwanza. Ari umudivantiste bita Juvenali, alikuwepo muadventiste ambaye anaitwa kwa jina hilo, yararwaye indwara ya diabete tugerageza kumuvura aroroherwa aradukunda amenye ko tudakorana n'idini ry'abadive aratwanga. Alikuwa na ugonjwa wa kisukari tukamtibu akatupenda sana na kupona. Alipojua kwamba sisi hatuko pamoja na SDA akatuchukia kabisa. Hanyuma yaho ariko atwanga yaramaze gutanga ibitabo twamuhaye 150 ku nshuti ze z'abadive, lakini akatuchukia baada ya kutoa vitabu 150 alivyowagawia ndugu zake na marafiki wa SDA. Aho tuviriyeyo na tulipotoka huko itsinda ry'abantu 10 ry'abadivantiste riramusanga riti ni wowe waduhaye ibitabo none twereka babisomye tubabaza ibibazo. Sasa wakamwambia wale watu zaidi ya watu 10, wewe ndio umetugawia vitabu, sasa tunaomba wale waliovisoma ili tuweze kuwaswali maswali hapo. Aja aho twari ducumbitse asanga twarahavuye. Alipoenda mahali tulipokuwa hajapata mtu. Biragaragara ko aho yatwangiye ni nomero zanjye namuhaye za Kongo yazikuye muri telefone. Inaonekana hata baada ya kutuchukia na namba ya simu akawa amefuta kabisa. Hanyuma yaho ngahamagara Karaha kuko yari afite nomero ze amubwira ko bari kudushaka. Baadaye akampigia ndugu Karaha na kumwambia kwamba tunatafutwa. Ariko ibyo byabaye nari ndi Dar es Salaam. Lakini hilo limempata wakiwa Dar es Salaam. Ndababwira nti ndi kuza. Namwambia mimi naja. Hanyuma yo kurangiza ibyo bibazo bya Blantyre, baada ya kuitoa hizo tatizo za Blantyre, navuganye nabo ko bitegura ko ku cyumweru tuzabagirira amateraniro tukabasubiza ibibazo byabo. Niliwaambia kwamba wasubiri hapo kwamba nitakuwa nao Jumapili na kuwajibu maswali yao. Twageze twarateranye. Tulipofika hapo tulikusanyika. Bara abandi 10 barimo umukuru w'itorero ry'abadive kandi bo nabantu navuga ko ari abavuke b'icyo gihugu kuko indimi zakoraga zari 2 gusa cyabaga ari igicewa n'ikingereza. Shukrani kubwa ni kwamba wenyewe walikuwa ni wazaliwa wa nchi zilitumika lugha 2 ya Kichewa
na Kingereza na Kizungu bali. uriya mugabo watwanze yari yadukunze cyane atanga inzu ye ko ariho turaza turigira igihe cyose tuzashobora. Yule aliyetukua ametukataa alafu akatupa nyumba yake kwamba tufanyie mikutano hapo muda wote ambao sisi tutaweza. Twiganye ibihe bigera muri bitatu. Tujifunze nao kwa muda usiopungua. Mukuru w'itorero avuga ko batangiye kumushakisha ngo bamuce ngo kuko atangiye gukora amasenga pasitori atazi. Alafu mzee wa kanisa akasema kwamba kwa hapa natafutwa, kwa nimepigiwa kwamba natakiwa nifutwe kwa kuwa nimeandaa maombi ambayo mchungaji haya. None njewe reka mbarangira aho nsengera nyabuna muzahaze nararitse pasitoro maze muvuge ibi bintu naburi byasubiza mbonereho. Sasa ndugu zangu njoni huko ninakoombea alafu muongee maneno hapa nikiwa nimemuongea mchungaji akikosa majibu alafu mimi nihame jumla. Abo bantu b'Imana bandi barakomeje. Watu hawa Mungu waliendelea abagera muri bane. Wasiopungua 4 bavuze ko batakongera gutanga icya 10 n'amaturo kuri abo bantu bataye umurimo bakayobya n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi badusaba ko batandukana n'idini tukababwira tuti mwitonde tumanze tugera aho twashakaga. Wale watu walituambia kwamba sharti watengane na dhehebu kwamba watatoa tena zaka na sadaka ili wasiendelee kuwapa wale watu waliotengana. Tukawaambia kwamba tafadhali ili tuyafikie malengo. Umwe bita Rimsoni nundi bita Filipe Sungani, mmoja ambaye anaitwa Rimsoni na mwingine anaitwa Filipe, baratubwiye batese ntabwo mugiraho musengera ku ruhande ngo tuzahaje turebe iteraniro ryanyu ko rimera nuko muriyobora. Walituambia kwamba hamuna mahali ambapo mnakusanyikia pembeni ili tuone mikutano yenu na utaratibu wenu. Twarahabajyanye Zareka umwe araterana bita Rimsoni maze aranezerwa cyane. Uyu munsi barakomeye kandi bakomeje kuvuga bati tubari imbere ubu butumwa bwiza bugere mu madini yose aho tuzi muri iki gihugu kandi kuri bene wacu. Basi tulimpeleka hapo akafurahi na akasema kwamba sisi tuko mbele yenu na habari njema hii isonge katika nchi zote na katika nchi yetu na Mungu awabariki. Tugeze aho bita Zareka. Tunafika mahali ambapo wanaita Reka. Zareka. Tugeze Zareka. Tulipofika Zareka, umuntu bita Inosa wavuye Shanje yadukoreye ibikomeye. Ndugu kutoka Shanje alitutendea maajabu sana. Akimara kuboneka, alipoonekana, navuga ko byanduhuye umutwaro ukomeye, navuga ngo wari ugiye kumpitana. Alinisaidia sana kwa mzigo uliokuwa kabisa uniue. Byansabaga kuba mu materaniro yo kuwa 4 w'isabato Zareka. Ilinibidi nifike katika mkutano wa siku ya 5 siku ya 4 ya sabato katika mji wa Reka. Zareka. Noneho bikansaba ko ku isabato nteranyira Burantaya kandi kuva Rirongwe kugera Burantaya na amasaha 8 cyangwa 7 ku modoka. Ilinibidi kwamba siku ya sabato niwe Rilongo alafu kutoka Rilongo ilikuwa ni muda wa masaa 8 katika gari. Kandi bikansaba ko ku cyumweru nzaba muri iryo tsinda ry'abadive ku cyumweru bikansaba kuva Burantaya ku isabato ni mugoroba nkagera Rirongwe saa 8 ya nijoro nkarara nicaye mu modoka. Sasa ikanibidi kwamba nitoke hapo niende Rirongwe siku ya kwanza ya juma nikikesha katika gari. Aho Inosa ziye twamushiza aho ngaho Zareka. Wakati Inosa alipokuja tulimweka hapo Zareka kandi mu byukuri ahakora neza. Kwa kweli alifanya vizuri sana. Navuga ko ubungubu hamaze kwiyongera abantu batari munsi ya 5 aho Inosa ahagereye. Naweza nikashuhudia kwamba wameongezeka watu wasiopungua 5 tangu afike hapo. Habatijwe 3. Wamebatizwa watu 3. Tukora n'umuhango w'ifunguro ryera aho Zareka. Meza ya Bwana hapo Zareka. Imana ihimbaza. Mungu asifiwe. Wa mubyeyi nababwiye wari ukuri yabadoruka. Yule mama mkuu wa kundi la wanawake yani Dorcas uyu munsi yimukiye aho bita Australia. Siku ya leo najua kwamba amehamia Australia. Ariko aho yimukiye hakaba undi mubyeyi w'umwizera nawe bita Odeta. Lakini hapo ambapo amehamia kuna mshiriki mwingine ambaye anaitwa Odeta. Umunsi wo kwimuka ugeze kuko umugabo we yari umudiakoni mu idini ry'abadive. Siku ya kuhama kwa kuwa mume wake alikuwa ni shemasi katika dhehebu la Kiadventist. Abapastor barahateraniye ngo babahe inzandiko zo kwimuka. Mapasta walikusanyika hapo ili wawape barua za uhamiaji. Bandikira umugabo we. Wakamwandikia mume wake.
bagiye kwandikira umugore walipotaka kumwandikia mke abaza pasitori atese si wowe nabwiye nguze twicarane umenya aho mwaguye ukanga urukunyandikira ndi umwizera wawe. Akamwambia pastor, si wewe ndiye nimeita ili nije nikuonyeshe mahali umeanguka, sasa unaniandikia mimi ni mshiriki wako? Babwira umugabo we bati gerageza gushira umugore wawe ku ngufu nawe ajana urwandiko kuko byagaragara ko ujyanye umugore w'umupagani. Wakajaribu kumwambia mume wake, jaribu kumlazimisha mke wako achukue barua ya uhamiaji kwa kuwa itaonekana kwamba umechukua na mke mpagani. Umugabo abwira pastor ati ahubwo mu muhinyandiko zimwemeza kwakira urwandiko yihane ave hano atajanye urwandiko nta butumwa bwa Kidventiste ajanye. Akamwambia pastor, sasa wewe usimpe barua bali umpe maandiko ambayo yanaruhusu kwamba mtu ahame na ujumbe wa Kiadventiste wala siame na barua. Maze intambara zitangirira. Sasa vita vikazuka hapo. Uwo mugore yari afite ibitabo bibiri twamuhaye ufite mu bihe byose n'intambara ikomeye. Ile mama tulikuwa tumempa vitabu viwili, Pambano Kuu na Tumaini la Vizazi Vyote. Atangira kureba ipaje ivuga ko igihe cyose iyo ubugorozi bwazaga babwangaga ababaga babuzanye batandukanaga n'idini bahita bandikira uwo mugabo vuba baragenda baravuga bati yewe wa mugabo we urafitwe uzagereye amahoro. Basi alipoleta kurasa kwamba wakati matengenezo yalipokuja watu walitengana na dini, alafu akamwandikia mume wake na kutoroka wakaenda. Uyu munsi aho zari kahagaze neza. Hivi anasimama vizuri sana. Ahagereye Australia. Alipofika Australia nagerageje kuvugana nawe. Nilijaribu kuongea naye. Uwo mubyeyi bita Odeta, yule mama Odeta, yarambwiye ati, aliniambia, Imana ishimwe, Mungu asifiwe, ngewe nari nsanzwe ndi umugorozi ariko ntaragize amahirwe yo kwicara n'abagorozi ngo nige cyane. Mimi nilikuwa mtengenezaji lakini kwa bahati mbaya sijakaa na watengenezaji ili nijifunze sana. None uyu mubyeyi uje avuye aho Malawi. Sasa huyu mama ambaye amenijia kutoka Malawi yaje ari umwigisha wanje kandi narinzi ko ari nje muntu z'iby'abagorozi ndi hano. Amekuja akiwa ni mwalimu wangu na huku mimi nilikuwa najua kwamba ndio nawaelewa mambo. Yazanye n'ibitabo na yarashatse ngo urukonza abibona. Ameleta hata vitabu nilivyokuwa nimevikosa. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Uhereye uyu munsi turuguterana turi abantu 8 na 7 bitewe n'uyu mubyeyi waje afite imbaraga ku nzu. Amena. Tangu leo tunakusanyika na watu 8 kwa 7. Sasa kwa ajili ya huyu mama ambaye amekuja akiwa na nguvu zaidi ya mimi. Abanyamarawi bose baravuze ngo nzabatashe mu izina rya Yesu. Wa Malawi wote walisema ni wasalimu wote katika jina la Yesu. Ndagaruka mu gihugu cha Tanzania aho mwene data yavuze bita Tunduma. Nitarudi Tanzania mahali panaitwa Tunduma. Aho ni kumupaka wa Tanzania na Zambia. Hapo ni mpakani wa Tanzania na Zambia. Niho nateraniye kwa ili ya Sabato ishize. Ndipo nilikusanyika Sabato jana. Hari abagabo bagera mu 8 n'umugore umwe. Wapo wanaume 8 na kina mama mmoja. Bakeneye abakozi cyane bitangaje. Wanahitaji watenda kazi zaidi, yani ajabu sana. Hari umusozi w'urutare amadini yose ashaka gusengeramo mu bibuye iyo mu mpinga. Kuna mlima wa miamba sana, madhehebu yote huwa yanaenda kuabudia huko kwenye nyanda za juu. None abagorozi bagiyeyo. Sasa watengenezaji walienda huko. Bagezeyo walipofika basanga hari dini ry'abaporosori teranye ririmo risenga ku ngingo y'umwuka wera. Walipata dhehebu ya Kiprotestanti wakiomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Ndasubira gatoya Brantaya. Ntarudi Brantaya. Hanyuma yuko nari maze kuva Brantaya ngeze Lilongwe. Baada ya kutoka Brantaya kufika Lilongwe, uwo mugabo w'umudiyakoni wemeye ubutumwa bwiza bamwita Valence yaravuze ati, yule baba aliyepokea ujumbe alisema hivi, inshuti zanje zose z'abadive iyi saha turateranye muri rijoro. Ndugu zangu wa Adventiste hivi tunakusanyika usiku wa leo. Baje kunsaba inama y'ico barakora. Wamekuja kuniomba ushauri watakalolifanya. Bambwiye bati, wameniambia Ted Wilson yabahamagaye. Ted Wilson yani rais wa General Conference yababwiye ngo byakomeye. Ameambia kwamba mambo yamechacha kabisa. Yahamagawe na papa gusobanura niba temera gutangariza abadive ko baruhuka icyumweru ahava dashubije. Ameitwa na popo kwamba awatangazie wa Sabato kwamba pumzika Jumapili, akatoka hapo bila majibu. Baramubaza ngo subiza ngo oya cyangwa ingo. Wakamuuliza jibu ndio au la.
ngo ngiye kubyiga. Akasema naenda Nibyo usanzwe uzisubiza. Akasema ni jambo nalijibu jibu. Ati nzabasubiza. Akasema nitawajibu. None ngo yahamagaye abadive ku isi yose. Sasa amewaita wa Adventiste ulimwenguni pote. Ngo basenge iminsi 7. Waombe siku 7. Imana yigize y'ubwo buhanuzi butabasanga habiho bari. Ili Mungu asukume ule unabii usiwapate mahali pabaya. None bari kumbaza njewe mbagire namaki. Wananiomba mimi ni washauri gani? Babwire ngo Ted Wilson yababeshe. Waambie kwamba Ted Wilson amewadanganya. Ntabwo umuntu ahamagarirwa gusenga iminsi 7, ahamagarirwa gusenga iminsi yose. Ico ni kinyoma cyambere yashizemo. Mtu haitishi kuomba siku 7 bali anatakiwa kuomba muda siku zote. Huo ni uongo ambao ameuweka. Icya kabiri. Ya pili, ntabwo umuntu asengera ngo ibigeragezo byegereyo ahubwo asengera kubitsinda. Mtu aombe ili majaribu ya sukumo yarudishwe nyuma bali anaomba ili ashinde. Nico Yesu yabwiye Petero. Ndilo Yesu alimwambia Petero. Numara gukomera ukomeze bagenzi bawe. Akamwambia baada ya kuongoka waimarishe ndugu zako. Nta ubuzi bisitaza kuza ari kubizana zabo nishano. Kuzuia majaribu lakini vikwazo lakini yaretaye. Kandi ubuhanuzi buvuga ko icyumweru kizashirwaho tumaze igihe kirekire tubutegereje. Na unabii ambayo unatabiri kwamba Jumapili itatangazwa ni muda mrefu tukisubiri hayo. Ibyo rero sibyo bidutera gusenga ahubwo duterwa no gusenga kugira ngo tuburire isi itazatungurwa. Kwa hiyo haya hatufanyi tuombe bali tunaomba ili tuweze kuonya ulimwengu usijiwe ghafla. None ko bambwiye ngo twica gisabato mbabwire ngo iki? Sasa mbona wametuambia tunavunja sabato niwaambieje? Biterwa n'ibintu bibiri bikorwa mu icyo gihugu cha Malawi. Kwa sababu ya mambo mawili yanayofanyika nchi ya Malawi. Mu Adventiste katika wa Adventiste isabato haba hari ikipe y'abatetsi kugira ngo wateraniye kuri ugo rusengero wese agenda ariye. Siku ya sabato lipo kundi la wapishi ili mgeni yote ambaye amekuja hapo wale. Icya kabiri. Ya pili, umupfufuye ku cyumweru mu badive arabikwa kazahambwa ku isabato. Mzoga wa mtu ambaye amekufa siku ya kwanza ya juma hutunzwa ili azikwe siku ya sabato. Ibyo byose ni ukwica isabato. Hayo yote ni uhalifu wa sabato. Naramubwiye ngo babwire ngo bemeye icyumweru hakiri kare be kukubesha. Nilimwambia kwamba waambie kwamba wamelikubali Jumapili kabla wasikudanganye. Harimo bamwe bavuye i Rwanda muri abo ngabo bari baraho. Walikuwepo baadhi waliotoka Rwanda. Noneho ndamubwira nteze i Rwanda kwa badive bemeye gufatanya n'abagatulika kwandika Bibiliya barananirwa kwemeranya kuruhuka icyumweru. Mbona Rwanda wa Adventiste walikubaliana na Makatoliki kuandika Biblia watashindwa kushika Jumapili? Noneho abo ngo nabo bahavuye ngo bumvishe ko tutabahumurije ariko ubwo kwari ukubahubuza mu muriro nabo mubasabire. Hao nao walisikia kwamba tuwafariji ni kama kuwaokoa katika moto nao muwaombee. Nari ngeze Tunduma. Niliko nafika Tunduma. Nasanze abo bantu basanze aba Protestanti mu musozi barabigishije. Wale watu walikuwa na wa Protestanti huko kwa mlima waliwafundisha. Barababwira ngo ntabwo ibintu byashirira ahubwo ku cyumweru muzaze mu rusengero. Wakaambia kwamba jambo hili haliwezi likaishia hapa bali Jumapili njoni kanisani. Bagiyeyo batanga ubutumwa bwiza. Walienda huko wakatoa habari njema. Pasiteri ati ntabwo ibi byashoboka mfite nandi matorero nyobora nyabuneka mu nteri ngabo mu bitugu tubaburire kuko burya nigisha ibinyoma ntabizi. Pastor akawaambia jamani saidieni mnipe nguvu kwa mimi nimehubiri uongo pasipo kujua. Abari mu materaniro ya Mwanza ndi Tunduma narababwiye ni nuko ari umunaniro niki ariko kandi numvaga naba hano Tunduma kuko hakeneye umukozi. Waliokuwa kwa mkutano Mwanza niliwaambia kwamba licha ya kuwa kuna uchovu na mambo mengine ningekaa hapa Tunduma. Kandi na handu heza. Na ni mahali pazuri sana. Abo bantu batunduma wale watu wa Tunduma bambwiye ko bafite umuntu aho bita Tukuyu ubuvuye mbere yawerekera Malawi. Waliniambia kwamba wana mtu sehemu zinazoitwa Tukuyu kutoka Malawi ukiwa hapo Mbeya. Abo baravuze bati rwose ngo nyabuna muzadutabare muduha abakozi cyane cyane babandi twumva bavi Rwanda no muri Kongo baze badufashe kuko dufite itsinda ribakeneye twarayobye mudutabari. Walituambia jamani mtusaidie mtupe wainjilisti kutoka huko Kongo na Rwanda kwa kuwa tuna kundi tumedanganyika njoni mtusaidie.
abo bose nabo baravuze ngo tuzabaramutse mu izina rya Yesu. Hao wote wamesema tuwasalimu katika jina la Yesu. Ndetse na Seba Bikira nawe mu mwanya yavuze ngo mbaramutse mu izina rya Yesu. Hata Seba akiwa Mombasa ameniambia niwasalimie katika jina la Yesu. Mwaradusengeye twaje amahoro, Mlituombea tumekuja salama, twasohoye amahoro. na tulifika salama. Bitatubujije kugera ahantu haherutse kubera impanuka ubushize muri Tanzania. Haijatuzuia kufika mahali ambapo palifanyika ajali hapo Tanzania. Iyo modoka yakoze impanuka uwo mwanya hahita hagwamwe abantu 60. Gari lilifanya ajali ni hapo Jumatatu na watu wakafa watu 60. Yaani 60. Ivyo bintu rero iyo tunyuze nkaho byabereye imitima irakuka. Hilo jambo ukipitia ukishuhudia hilo tukio bila shaka mioyo huwa inaregea sana. Ariko dushimiye Imana ko amasengesho yanyu yaduherekeje akadukingira byinshi tutabonye umwanya wabyo, nitubona umwanya tuzabaganiriza nibindi. Ariko amakuru muri makeya nayo ngayo umwami abaho umugisha. Taarifa ya kazi ndio hiyo, na mambo mengine zaidi tutaambia kwa muda mwafaka. Mungu awabariki sana. Nsozereze kubya Zakaria. Nitatamatishia kwa ndugu Zakaria. Numwe mu basore baba muri Tanzania ariko batugirira umumaro cyane mwa kira gihugu cha Malawi. Ni ndugu kijana mmoja kutoka Tanzania, lakini ni mwafaka sana au ni maarufu sana katika nchi ya Malawi. Uyu munsi ejo bundi yagiye kongezesha ikibari ce, baramubwira ngo iminsi abaye muri Tanzania muri Malawi ni myinshi, agenda guri ico bita temporary permit, hanyuma abone abe mu icyo gihugu igura $100. Ico twigagaho ari cyo mwumvishe Rwaritera yari kuvuga ngo abanyatanzania n'ibikora bizaba byiza. Twashaka ko abanyatanzania batanga ayo mafaranga hinganye $100, ariko tukongera tugatekereza ko yasa nuvuye yakagaruka muri Tanzania akongezesha iminsi agasaba iminsi asa n'uri gusubirayo bundi bushya kugira ngo byorohe, kuko kuri migration baramwangiye. Kandi numwe mu bantu b'ingenzi cyane mu mujyi wa Lilongwe, no kuvuga ngo aramutse adahari Rwaretse nta kintu ashobora kuvuga. Ni huyo ambaye amezuiliwa kwamba siku zake zisiongezwe, kwa hiyo wakawa wanamuitisha $100. Kwa hiyo tumeomba kwamba aje Tanzania alafu arudi Malawi baadaye ili amsaidie ndugu hapo. Nacho mugisabire kuko amasengesho nayo akora ibikomeye. Hilo mliombee kwa kuwa maombi anafanya mambo ya ajabu. Inosa rero wavuye Shanje na wakeneye gutaha. Inosa aliyetoka Shanje anahitaji kurejea nyumbani. Mu gitondo asubuhi yambwiye ati, ameniambia muramutse mutanshuye, akisema kwamba msiponirejesha tena nyumbani kandi weho baragucuye na wewe wamekurejesha, namenya ko ari bya bindi. Naweza jua kwamba ni yale nuko murakoze kubyumva. Asante sana kwa kuyasikia. Noneho rero reka twigane ijambo ry'Imana muri make. Sasa tutajifunza neno la Mungu kwa machache sana. Ijambo turaza kwigira hamwe, neno tutakaloweza ajifunza kwa pamoja, ni ijambo litubwira ngo kwita ku muburo uheruka, kujali onyo la mwisho. Ese ijambo umuburo ni iki? Sasa onyo ni nini? Mu gitabo cya Yona, katika kitabu cha Yona, mu gice cyaho cya 3, katika sura yake ni ya 3, dusomye kuri uyu murongo waho wa mbere. Reka turebe niba ariho koko mu gitabo cy'umuhanuzi Yona. Nibyo, katika kitabu cha nabii Yona turasanga igice cya 3 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Ni katika sura ya 3 fungu la kwanza na la pili. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri riramubwira riti, haguruka uje Niniwe wa murwa munini, uburire imiburo nzakubwira. Neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi mji ule mkubwa, ukaihubiri habari nitakayokuamuru. Mu gice cya mbere ku murongo wa kabiri w'ico gitabo, sura ya kwanza na fungu la pili katika kitabu hicho, haranditswe ngo haguruka uje Niniwe wa murwa munini, uburire kuko ibyaha byawo birundanijwe bikagera imbere yanjye. Wameandika kwamba ondoka uende Ninawi mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wake umepanda juu mbele zangu. Ijambo umuburo, neno onyo, ni ibintu biba bigiye kuza ari akaga n'ibyago bikagwirira batabizi. Ni jambo ambalo linakuja ikiwa ni taabu na kuwajia wale wasiojua. Noneho kuko ari ab'Imana, Imana ikanga ko ibyago bibagwaho nta miburira anyura mu matwi yabo, bigatuma Imana ihagurutsa abajani zo mbuzi kugira ngo abashaka gukiza amagara yabo babone uko biyarura. Kwa kuwa ni watu wa Mungu, Mungu anakubali kuandaa watu ili wapeleke maonyo,
ili wasije wakaangamia pasipo maonyo. mfate urugero ku murwa wa Niniwe. Nikichukua mfano halisi katika mji wa Ninawi, abantu bari biryamiye mu rugomo n'ibyaha ariko batazi ko igihe ciherezo ryo kubaho kwabo yamaze gufatirwa mu buturo bwera bwo mwijuru. Watu walikuwa wamelala katika maasi na dhambi wasipokujua kwamba mwisho au kesi ya mwisho imekwisha kuamuliwa katika hekalu la mbinguni. Batangajwe no kumva imiburo iva mu kanwa ka Yona ngo yewe Niniwewe usigaje iminsi 40 n'amajoro 40 maze Niniwe ibyawe bigashira. Walishangaa kusikia maneno ya nabii akisema, ewe Ninawi, kwa muda wa siku 40 mchana na usiku mambo yako yanaisha. Amahirwe y'umwami w'Niniwe. Bahati ya mfalme wa Ninawi, imiburo imaze kumugeraho baada ya kupokea maonyo. Igitabo ni Yona 3:6. Kitabu ni Yona 6:3. Ijambo rigera ku mwami w'Niniwe, ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yambura imyambaro ye, yambara ibigunira, yicara mu ivu, ategekana itegeko n'abatware be b'intebe baryama Niniwe bati, umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo n'amasho n'imikumbi bye kurisha kandi bye kunywa amazi, ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira. Abantu batakambira Imana bakomeje kandi bahindukirire, umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Nta ubizi aharaho Imana yahindukira ikigarura ikareka uburakari bw'ingazi yari ifite ntiturimbuke. Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye, bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Imana yakihimbaza. Uyu mugabo numwe dufite mu mateka witaye ku miburo. Huyu ni mfalme mmoja ambaye alijali maonyo akaweza kuyapokea. Amaze kubyumva, baada ya kusikia hayo, ntabwo yavuze ngo ndi umwami ndicaye ku ntebe nta bibazo. Hajasema kwamba mimi ni mfalme nimeketi kiti cha enzi bila hakuna tatizo. Ntabwo yabaza ibyubahiro, hajahesabu heshima. Ntabwo yabaza inshuti za museka, yitaye ku by'umugabo atazi yo yaturutse. Hajajali mambo na dhihaka ya marafiki kwa kuwa amepokea mtasire mtu. Ntabwo yitaye kwibaza ngo mbe nibumva ndi gukurikirana inkuru z'umuheburayo kandi twebwe tutarabaheburayo. Hajajali kusema kwamba nitapokea watu wakinidhihaki kwa kuwa nimepokea habari za Mwebrania mimi nisiye. Ahubwo we yitaye ku miburo, maze umwami Imana abagirira imbabazi, ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Imana ihimbaza. Bali yeye alijali maonyo, alafu Mungu pamoja na mapigo aole akaangamiza kujali hilo. Mungu wetu asifiwe sana. Mu mateka aheruka y'isi yacu, katika historia ya mwisho wa ulimwengu, Imana yagenye umuburo ugomba kwambukiranya isi yose, ugendereye kumenyesha abatuye ku isi ibyago n'amakuba bigiye kubagwirira. Mungu amepanga onyo ambalo litavuka mpaka ya nchi katika kabila zote ili kuwajulisha tatizo ambalo linawakabili. Ezekieli 33:8. Ezekieli 33:8. Hari amagambo akomeye kandi atureba avuga ngo, yapo maneno magumu sana ambayo yanatuhusu yasemayo. 7. Nuko rero mwana w'umuntu nagushyiriyeho kuba umurinzi w'umuryango w'Isirayeli, nuko wumva ijambo riva mu kanwa kanje ubanyihanangiririze. Nimbwira umunyabyaha nti wa munyabyaha we, gupfa kuzapfa, maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye. Uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko amaraso ye niwe nzayabaza. Ariko nuburira umunyabyaha ngo ahindukire ave mu nzira ye, nandahindukira ngo ave mu nzira ye, azapfa azize ibyaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Imana ihimbaze. Amen. Ibisa n'ibi ngibi, mambo kama haya turi mu mateka aheruka y'isi yacu, katika historia ya mwisho wa ulimwengu. Turi mu gihe giheruka cyagenewe imiburo ireba ahantu habiri. Tunaishi katika siku za mwisho ambayo imepangiwa maonyo katika mahali sehemu mbili. Ahantu habiri Imana yageneye imiburo, mahali sehemu ya kwanza ambayo Mungu amepanga kwa ajili ya maonyo naha hakurikira ni mahali hapa afuatao. Mu gitabo cy'intambara ikomeye, katika kitabu cha Pambano Kuu, mu cyigisho kivuga ngo umuburo uheruka, katika somo linasema onyo la mwisho,
harimo aya magambo ku rupapuro rwa 855. Yapo maneno katika ukurasa wa 585. À chaque génération, Dieu a chargé ses serviteurs de sentinelles les péchés tant dans la société que dans l'église. Mu bihe byose, mu bisekuru byose, Imana yagiye iha abagaragu bayo amagambo yo gucaha ibyaha, haba mu miryango ndetse haba no mu itorero. Kwa kila kizazi Mungu alikuwa na ujumbe na maonyo, alikuwa akiwaandaa watu watakayo kwenda kukemea dhambi za kanisa na dhambi za Mais le taifa. monde aime entendre des choses agréables et porte mal à la pureté et simple vérité. Ariko abatuye kwisi bacha bakunda kwiyumvira amagambo banejeje, maze ntibihanganire ukuri koroheje kandi kuba kuvugwa. Lakini wa ulimwengu hawezi kustahimili kwa ajili ya maonyo, bali wanapenda maneno laini na kupuzia ukweli unaohubiriwa. Nguko uko Imana yajanye gukiza isi yacu. Ndivyo Mungu alipanga kuponya ulimwengu wetu. Ni imiburi igomba kugera ku muryango wose. Ni onyo ambalo litafikia kila jamii. Kandi iyo miburo ikagera no mu matorero yose. Na maonyo hayo yanafika kwa kila makanisa. None se ni kuki ndo mu matorero hazagerwamo n'imiburo? Ni kwa nini katika makanisa yatafika maonyo? Ku rupapuro rwa 851 katika ukurasa wa 851, ce passage nous signale un temps où la proclamation de la chute de Babylone décrite par le second ange du 14e chapitre de l'Apocalypse sera réitérée et accompagnée du tableau de la corruption qui s'est introduite dans les diverses organisations qui constituaient Babylone, après la première proclamation du message dans les croix de l'été de 1844. Malaika w'umubyahishuwe 18, malaika wa Ufunuo 18, ubwo butumwa buvuga ibyo kugwa kwa Babuloni, ariko bwarongeye kuvugwa na malaika wa kabiri wo mu byahishuwe 14. Ule ujumbe ambayo unahusu anguko la Babeli umehubiriwa katika Ufunuo sura 14 na fungu la 8. Impamvu bwongera gusubiramo kwa sababu ya kurudi ujumbe huo, nuko guhera mu 844 kuzamuka, ni kwamba katika mwaka wa 1840 kuendelea, tubona kwa amatorero yakurikiyeho duhereye kujya Abadiventiste b'umunsi wa 7 ngo ibyonona no kwangirika byakomeje kwinjira muri ryo cyane. Tunaona kwamba baada ya mwaka ule maasi na uharibifu viliendelea kuingia katika kanisa la Waadventista wa Sabato, halafu likaharibika sana. Igihe Madam White yari ariho muri ryo torero hejuru y'icya 844, wakati Sister White alikuwepo katika mwaka wa 1844, hejuru yaho ubwo ni mu cya 855, ni mwaka wa 1855. Kubasoma ibihamya n'umuzingo wa mbere 28, mu Cyingereza n'umuzingo wa mbere urupapuro rw'113. Ni ukurasa wa 108 kwa Kifaransa, kwa Kiingereza ni 113. November 20, 1855, while in prayer, the Spirit of the Lord came suddenly and powerful upon me, and I was taken off in vision. Ku tariki ya 20 y'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1855, ubwo nari ndi mu masengesho, Mwuka w'Uwiteka yanjeho cyane n'imbaraga, maze nyarukira mu iyerekwa. Tariki 20 mwezi wa 11 mwaka 1855, roho nilikuwa katika maombi. Roho nikachukuliwa katika roho, Bwana akanipeleka katika maono. I saw that the Spirit of the Lord has been dying away from the church. Nitegereje muri iryo yerekwa nsanga ko Umwuka w'Imana yamaze kuva ku itorero. Nilipotazama katika yale maono nikaona kwamba roho wa Bwana amelihama kanisa. Nta muntu uri hano wavutse mu 855. Hakuna mtu aliye hapa ambaye amezaliwa katika mwaka 1855. Nashira gatoki hejuru. Ainue mkono juu. Hakuna. Kereka tazi kubara. Labda kama hajui mahesabu. Ati ari umukecuru wari ugiye gufata carte directeur. Kuna mama mmoja aliyekwenda kuchukua kazi ya mpiga kura. Baramubaza ati wa mukecuru we wavutse jana? Wakamuuliza kwamba wewe mama umezaliwa lini? Ngo ntabwo uzi cyagihe abantu bari guhinga ibishimbo. Akaambia mjui kwamba ni wakati watu walikuwa wakilima maragwe. Oya, ahubwo nta wavutse mu 845. Oya, nibyo nabivuyeho nagarutse hano. Hakuna atakayezaliwa katika mwaka wa 1855. Noneho muri uwo mwaka, katika mwaka ule, Ellen G. White ari mu iyerekwa. Nabii alipokuwa katika maono, ari mu itorero ry'Abadiventiste
w'abadivantiste b'umunsi wa karindwi ntarabaho nawe utarabaho. Alipokuwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato, mimi sikuwepo na wewe haujakuwepo. Malaika w'Imana araza aramubwira ati umwuka w'Imana yamaze kuva ku itorero byarangiye. Malaika wa Bwana akamjia kumwambia kwamba Roho wa Mungu amekwisha kulihama kanisa. Reka mbabaza ikibazo. Nitawauliza swali. Umwuka w'Imana iyo atari mu bantu haba hari inde? Wakati Roho wa Mungu hayumo kanisani kuna nini? Bila shaka ni roho wa shetani. Oya mugisubize neza. Umwuka w'Imana yaratarahunga. Roho wa Bwana hakuwepo pale. Aho ni kera cyane. Hapo ni kitambo sana. Nja ntangazwa n'umuntu umwe. Mimi huwa nashangaa na mtu mmoja. Akavuga ati ni itorero navukiyemo. Akasema hilo ni kanisa mimi nimezaliwa humo. Ni koko warivukiyemo ariko umwuka w'Imana yararivuyeho. Kwa kweli umezaliwa humo na Roho wa Mungu alikuwa amelihama kitambo. Ntabwo twinjira muri ibyo cyane. Hatutaingilia sana hapo. Kubasoma igitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere. Kwa wasomaji wa kitabu cha ujumbe cha Gurifu gombo la kwanza, urupapuro n'ugwa 418 ni ukurasa wa 418, ariko mu Kingereza ni 357. Kwa Kiingereza ni 387. Aravuga ngo the true witnesses of a cold, lifeless, Christless church, I know they works that you are neither cold neither hot. Umuhamya w'ukuri abwira Abanyalaodikiya ari bo Badivantiste umunsi wa karindwi ati shahidi wa kweli mwaminifu anaambia Laodikiya, yani Waadventista wa siku ya saba, ati ni itorero litagira ubugingo kandi ni itorero litagira Kristo. Wanasema kwamba ni kwa kanisa lisilokuwa na uhai na halina Kristo. Uwabamo yazataha nahe? Yule akiwemo humo atafikia wapi? Mutange igisubizo cyoroheje. Nataka mulete swali au jibu lililo jepesi. Ari abantu bavuga ngo dukunda ibihamya. Kuna watu wanaosema kwamba tunapenda shuhuda. Ngo mbe basomye he? Wanasema tumesoma wapi? Hamwe haravuze ngo ni itorero litagira umwuka. Wengine wamesema ni kanisa lisilo na roho. Kabiri ngo nta Kristo. Wayapili wanasema halina Kristo. Gatatu ngo nta n'ubugingo rifite. Watatu wanasema kwamba halina uhai. Tubasoma ibihamya umuzingo wa gatatu urupapuro rwa 13 mu Gifaransa. Kwa wanaosoma ushuhuda gombo la 313 kwa Kifaransa, haranditswe ngo nta nubwo Yesu yafata amasengesho yabo ngo ayajanire Imana. Wameandika kwamba Yesu hawezi kupokea maombi yao ili ayapeleke kwa Mungu. Ngo nubwo bashobora kwigisha ijambo ry'Imana Yesu ntashobora kubyemera. Wanasema hata wakifundisha neno la Mungu lakini Yesu hatakubali. Abo ni bamwe mu bo Yesu azabwira ngo ntabwo nigeze kubamenya. Hao ni baadhi ya wale Yesu atawaambia kwamba siwajui kamwe. Nico gituma ijambo turiho riri kutubwira ngo kwita ku muburu heruka. Ndio maana tuna neno linalotuambia kujali onyo la mwisho. Twegeye imbere gatoya, tunaposonga mbele kidogo, muri iki gitabo cy'intambara ikomeye, katika kitabu cha Pambano Kuu, turihuta cyane ku rupapuro rwa 553. Kwenye ukurasa wa 553. La question est ainsi posée: fourrer au pied la loi de Dieu pour obéir à un décret humain équivaudra à recevoir la marque de la bête. Ce sera accepter le signe de soumission à une autorité autre que celle de Dieu. Or, l'avertissement du ciel déclare: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la prière de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Muri icyo gihe ikibazo kizaba kiri kubazwa niki? Swali litakuwepo nyeti ni hili: ese kandagira amategeko y'Imana, twubaha amategeko y'abantu ari byo gushirwa ikimenyetso cy'inyamaswa? Je, tukanyaga sheria za Mungu na kupokea sheria za kibinadamu, yani kupokea alama ya munyama? Kandi byanditswe biravuga ngo umuntu naramya nyamaswa agashira ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa ku kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga y'umujinya w'Imana, witeguye udafunguye uri mu gacuma k'umujinya wayo. Na maandiko yanasema kwamba mtu yote atakaye msujudu munyama na sanamu yake na kupokea alama yake atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Bwana isiyotengenezwa kwa maji.
noneho iki ni ikibazo gikomeye gikwiriye gusobanuka kuri buri mugabo n'umugore wese. Sasa hili ni swali ambalo linatakiwa litanzuliwe na mwanaume na mwanamke. Kugana ku ruhande rw'Imana kubaha amategeko yayo, cyangwa ukagana ku ruhande rw'amategeko y'abantu ukazanywa ku mujinya w'Imana yiteguye idafunguye mwamazi. Kuelekea kwa upande wa Mungu ili uweze kupata uzima, au kuelekea kwa upande wa binadamu upate kunywa. La question du jour de repos, le point de la vérité particulièrement contesté, c'est là la grande pierre de touche de la fidélité. Ikibazo gikomeye cy'umunsi wo kuruhuka ariyo ngingo ikomeye y'umwihariko w'ukuri. Iyo ngingo izaba ingingo shingiro yo gukiranuka. Swali lilo zito sana ni kuhusu siku ya pumziko, na swali hilo ndilo lililo nyeti sana ambalo litakuwa ni kipengele cha uwenye haki. Muri icyo gihe abantu bazasabwa kurwana kuri iyo ntambara iheruka, kandi umusitari ugabanya abantu neza uzagaragara abakorera Imana n'abatayikorera. Kwa wakati ule kila mtu atatakiwa kupigana vita vya mwisho. Kwa wale wanaomtumikia Mungu na wasiomtumikia watadhihirisha upande wanaoegemea. Dîne par l'observation du faux jour de l'époque conformément à une loi de l'État opposée au 4e commandement, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu. Et d'autre part, l'observation du vrai jour de repos selon la loi de Dieu sera une preuve de fidélité au Créateur. Ku ruhande rumwe hazahagarara abantu bazakomeza icyumweru bakakizirikaho bakanga kukirekura, bagakomeza amategeko y'abantu bagakandagira na amategeko y'Imana. Kwa upande mmoja watakuwepo watakao kushikamana na Jumapili akishikilia amri za wanadamu na kupinga amri za Mungu. Ku rundi ruhande hari abantu bazumvira itegeko rya kane nguko rivuga, maze babe muri yo ntambara bemere guherera ku ruhande rw'Imana umuremyi wabo ngo bayikiranukire. Kwa upande mwingine wapo wale watashikilia amri ya 4 watakao kuwa watiifu kwa Mungu muumba wao. Mu gihe ibingibi bizaba birimo bikorwa, wakati mambo haya yatakuwa na changamoto, jusqu'ici les propagateurs des messages du 3e ange ont été considérés comme des simples armistes. Iki gihe ubwibi bizaba biri gukorwa, abazaba bari kwamamaza ukuri guheruka bazafatwa nk'abantu babaka n'abantu batera abantu ubwoba. Wakati jambo hilo litakapokuwa likifanyika, wale watakao kuwa wakihubiri ujumbe wa malaika wa mwisho watahesabiwa kama wazushi na wale ambao wanaleta mambo ya kuogofya. Imani izaba ikeneye ko uyu muburo wumvikana mu isi yose. Mungu atahitaji onyo hili litolewe ulimwenguni pote. C'est ainsi que le message du 3e ange sera proclamé. Madame White yaretswe biri kure cyane abona uko ubwo butumwa bwa malaika wa gatatu buzabwirizwa. Ellen G. White aliona huko mbali jinsi ujumbe wa malaika wa tatu utakavyokuwa. Quand l'état sera venu, celui-ci devra retentir plus avec plus de puissance. Ubwigihe kizaba kigeze kugira ngo uwo muburo wumvikanishwe imbaraga nyinshi. Wakati utakapofikia ili ujumbe utangazwe kwa nguvu nyingi. Le Seigneur agira par d'humbles instruments. Umwami Imana ziyambaza ibikoresho byicishije bugufi. Mungu atavitumia vyombo vinyenyekevu. Qui se seront consacrés à son service, bizaba byiteguye gukora uwo murimo w'Imana. Ambaye watakuwa wako tayari kwa kufanya kazi ya Bwana. C'est par l'onction du Saint-Esprit plutôt que par la critique obtenue dans les écoles qu'ils seront qualifiés en vue de leur émission. Ni kubwo gusigwa n'imbaraga y'umwuka wera bizaba bacisha kumvikanisha iyo miburo, ntabwo ari ubwenge bazaba komoye mu bigo by'amashuri. Ni kwa kupakwa na Roho Mtakatifu ambaye itawawezesha kuhubiri onyo hilo, si kwa uwezo ambayo watautoa vyombo. Des hommes de foi et de prière, abantu buzuye kwizera bakagira n'amasengesho. Watu waliojawa na imani na maombi. Poussés par une force irrésistible, bagasunikwa n'imbaraga idakumirwa. Watasukumwa na ngumu isiyozuilika. Et animés d'un Césaire, kandi bakagira umuhati wera. Na wakiwa na shabaha takatifu. Ils ont annoncé les paroles que Dieu leur confiera. Bazaja kuvuga amagambo bazabahawe n'Imana yonyine. Wataenda kutangaza maneno waliopewa na Mungu pekee yake. Ntabwo nshidikanya nimwe mwicaye ahangaha. Bila shaka ni ninyi ambao mmekaa hapa. Mutabikomoye mu bigo bya teolojia. Si kwa kupata katika vyuo vya teolojia. Nzandiko mwahawe n'abakuru. Si kwa ajili ya barua za wakubwa. Imani ikeneye kubasiga imbaraga y'umwuka wera. Mungu anahitaji kuwapaka nguvu ya Roho Mtakatifu. Mukaja kumvikanisha iyi miburo ahatandukanye ku isi yose. Ili muende kutangaza maonyo haya katika ulimwengu mzima. Hari ibintu bizakorwa ngiye gusoma.
kuna mambo yatakayofanyika nitakayoyasoma. Les péchés de Babylone seront dévoilés. Ibyaha bya Babuloni bizashirwa ahagaragara. Dhambi za Babeli zitawekwa wazi. Kubera iki bavuze ngo ibyaha bya Babuloni bizashirwa habona? Kwa nini wamesema kwamba dhambi za Babeli zitawekwa wazi? Ubusanzwe Babuloni ibyaha byayo irabihisha. Kwa kawaida dhambi za Babeli hufichwa. Reka ngubaze. Hebu nikuhoji. Ubwo bari bicaye bategura kwandika Bibiliya ijambo ry'Imana wari uhari? Wakati walipokaa kwa kuandika Biblia ya muungano ulikuwepo? None suyirengera uza bayanditse icyo bari bagamije. Unapoitetea unajua shabaha ya waandishi. Mperutse guturukana na Mbeya n'umukuru w'itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi. Kuri kuza hano Kahama. Nilitoka Mbeya nikiwa na mzee wa kanisa kutoka akija Kahama. Noneho yari afite telefone irimo umusaraba munini cyane urimo ikirangantego cy'Abadventiste umunsi wa karindwi. Alikuwa na simu iliyokuwa na nembo ya Abadventiste iliyokuwa na msalaba. Ubwo narindi Burantaya nagiye ku cicaro kiraho ngaho cyabo cya conference cy'Abadventiste. Nilipokuwa Burantaya nilienda makao makuu ya Abadventiste. Nanjye mbasanga umusaraba munini cyane ndetse kurimo n'umuntu ubambwe. Sasa nami nikaupata msalaba mkubwa hata ameangikwa mtu. Ndawufotora. Nikaupiga picha. Na ndawufite. Hapa ninao. Ndangije nanje ndawumwereka muri telefone. Nami nikamuonyesha katika simu. Arankunda. Akanipenda. Kuko nawe yari afite umusaraba muri telefone asanga nanje ndarabifotoye. Alikuwa na msalaba kwa simu, alafu akapata na mimi nimepiga picha. Ndangije ndamubaza. Baadaye nikamuuliza, ariko se ibi bintu by'imisaraba byo byavuye he? Nikamuuliza haya mambo ya msalaba yametoka wapi? Arambwira ati ibi bintu rero ni byiza, ni ikintu kiranga ko twebwe n'Abagatolika n'Abaporoso tugenda dukuraho ubwanzi bwadutandukanyaga. Akaniambia haya mambo ni mazuri sana, ni jambo ambalo linadhihirisha kwamba sisi na Wakatoliki huwa tunaenda tukifuta ule uadui uliokuwa ukitutenga. Ndarangije ndamubaza. Baadaye nikamuuliza, none se ko mu ntambara ikomeye havuga ngo imisaraba iboneka mu Bagatolika bayishira ku nsengero bakayishira ku bituro, ahantu hose wasanga imisaraba ya Yesu kandi inyigisho ze bazirengagiza, ubwo twe ibyacu bizabibihe? Ibone katika pambano kuu tunaona kwamba katika misaraba tunaipata kanisani Katoliki kwenye kaburi, alafu sasa sisi amekuwaje yatasikikaje? Atero kugira ngo tubegere, anasema sasa ili tuwafikie, tubihanishe, tuweze kuwafikia na kwa watu abari ngombwa kugira ngo ikiranga ntego kiranga Abagatolika natwe kiturange, ni kwamba ishara ambayo inawadhihirisha Wakatoliki nasi itudhihirishe. Noneho rero twegeye imbere gato. Sasa tukisonga mbele kidogo, naje kumwereka inyandiko iri mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa mbere kuri 578. Niliweza kumuonyesha andiko ambalo liko katika Shuhuda 558. Ellen G. White yari ari mu nzu. Mahali Sister White alikuwa nyumbani. Agiye kubona abantu bari kugana mu nzu yari arimo bari kuzara amatsinda. Aliona watu walikuwa wakimujia makundi. Ngo bamwe arabamenya. Baadhi akawafahamu. Agiye kubona bamwe bafite urubingo abandi bafite imisaraba kandi bafite imigambi y'Abagatolika. Aliwaona wengine walikuwa na mianzi, wengine walikuwa na misaraba wakiwa na malengo ya Wakatoliki. Ngo bazunguruka inzu yari arimo, wakazunguka nyumba aliyokuwemo. Baravuga ngo iyi nzira goswe n'ibintu birimo byera byose biragoswe. Wakasema imezingirwa nyumba hii na vitu vilivyomo vimezingirwa. Ngo ubwoba buramufata burahakwigwa, akajawa na hofu sana, ashaka ahungira arahabura, akatafuta makimbilio asipate. Ngo ashaka kwimana mu busobanuro bw'ibyo bintu, akataka Mungu ampe tafsiri ya mambo hayo. Naho kumbe igihe kizagera imisaraba zize mu rusengero rw'Abadivantiste. Kumbe wakati utafika misaraba iletwe kanisani mwa Wadivantiste. Uwo mugabo twarakomejanyije. Ile baba tuliendelea. Ndamubaza ndi Yesu ufite murimo ki mu itorero? Una cheo gani kanisani? Arambwira ati ni umukuru w'itorero. Sema mimi ni mzee. Mbanzanye kanuni za kanisa. Nikaleta kanuni za
kanisa. kino gitabo urakizi? Kitabu hiki unakijua? Ati ndakizi, kino nico cyambere cyadufashije gushobora gushiraho gahunda y'itorero. Akasema kitabu hiki nakijua sana na nicho kimetuwezesha kuweka utaratibu kanisani. Ndangije ndamubaza, Baadaye nikamuuliza, none si birimo hari ntaho byabigwanya Bibiliya? sasa yaliyomo yapingi Biblia? Ati ntibishoboka kuko abantu bacanditse babayewe n'umwuka w'Imana, ni itsinda Madamu White yasizeho ngo rizasigare rihagarikiye inyandiko ze. Akasema haiwezekani kwa kuwa hao walioandika walikuwa wakiongozwa na Roho wa Mungu, na Madamu White aliwaambia kwamba waweze kulinda maandiko yake. Nibyo cyane. Akasema ndiyo. Imbanzanyi paji ya 87. Kareta ukurasa wa 87. Shemasi hana mamlaka ya kufanya huduma ya ubatizo. Kwamba umudiakoni ntafite ubushobozi bwo kubatiza. Iri jambo bajanditse bisunze hehe muri Bibiliya? Neno hili wamelileta wakiegemea wapi kuhusu kwa Biblia? Ati ico gihe wakasema wakati ule ngo nuko abakozi bari bakeya nico cyatumye Filipo abatiza. Ni kwamba watendakazi walikuwa wachache ndio maana Filipo kabatiza. Noneho buno babaye benshi. Sasa hivi wamekuwa wengi. Kandi igitabo kivuze ngo ni hirya no hino habuza abakozi. Na kitabu kikisema huko na huko wamepungua watendakazi. Someraho bari bake ngo bari bake byatumye abatiza. Nisomee mahali walikuwa wachache ili abatize. Arahabura. Akakosa. Arangije arabaza none wone hari umudivantiste? Akasema wewe sio msabato. Ndabwira ngo ni umudivantiste ariko wange inyigisho z'abantu. Mimi ni mwadivantiste lakini napinga mafundisho ya kibinadamu. Ati none kino gitabo? Sasa kitabu hiki. Izi ni inyigisho z'abantu ziyobya. Ni mafundisho ya binadamu potovu. Noneho impaka ziba ziratangiye. Sasa yakaja mabishano. Imodoka yose iradukurikira. Gari lote likatufuata kwa makini. Umugabo umwe araza ati mu rugo pfiki. Mtu mmoja akaja akasema mnafia nini? Ndavuga nti nje umugabo banditse igitabo kirwanya Bibiliya none namubakira yabikuye naherekane. Sasa nimeona kwamba huyu ana kitabu kinapinga Biblia, sasa nimemuonyesha ametoa wapi apazirishe. Hasome. Soma. Ndahasoma. Akasoma. None ni yeye muri Bibiliya umudiakoni yabatije. Ni wapi Shemasi alibatiza? Ndahasoma. Akasoma. Baramubaza wemera kino gitabo? Akasema unakubali kitabu hiki? Ati ndacemera. Nakubali. Wemera Bibiliya? Nakubali Biblia. Ndayemera. Nakubali. Mwabikuye. Mliyatoa wapi? Ati uyu mugabo ni mubi. Akasema huyu ni mtu mbaya sana aelewe. Kuchapita kino gitabo kirwanya Bibiliya akakijana na Bibiliya. Kwa nini ana kitabu kinachopinga Biblia anachukua na Biblia? Wa mugabo arambirindukira. Yule baba kanigeuka. Ati wowe kuchubishana byombi. Kwa nini unachukua vitabu viwili? Imba nsosoye gitabo cha maisha ya Muhammad. Mimi nikachukua kitabu cha maisha ya Muhammad. Ati ngiki nacho ndagifite. Ndio hiki nacho. Impamvu. Kwa sababu abantu barabayebeje kubwo kutamenya Bibiliya. Watu wamedanganywa kwa kutojua mambo haya. Iyo mbivuga ngo buri muri kanuni za kanisa ndayifite bari kumbaza ngo irihe barebe. Ningesema kwamba yamu kwenye kanuni za kanisa bila kuwa na hiyo wangeitaka. None nayizanye ngo nerekane ibinyoma by'abantu barwanya Bibiliya ku manywa. Nimeileta ili nidhihirishe uongo wa watu wanaopinga Biblia. Na maisha ya Muhammad ndayisoma ngo Muislamu nawe amenya aho yayobeye. Maisha ya Muhammad nikasoma ili Muislamu ajue alipopotea. Kana kanuni za kanisa mwabyanditse mu bikwehe wa mugabo. Kanuni za kanisa mliandika umtoka wapi? Aravuga ngo amagambo ararangiye ntarongera kuvuga. Haya mimi sitaki mambo ya mabishano, mimi sitaongea tena. Kwari dusigaje urugendo rw'amasaha 12. Tulikuwa tumepungua masaa 12 ya safari. Yahisahora. Basi akanyamaza. Aranyanga. Kanichukia. Ndamuhamagara nti none ntabwo twaganira n'ibindi. Kamwambia hatuwezi tukaongea mambo mengine. Angira ngoya. Akasema hapana. Ati nto wahangara gutuma mfatwa nk'umunyabinyoma mu modoka inganitse ngo mbone kurumu. Huwezi ukaniaibisha katika gari hili kuwa muongo alafu niongee na wewe tena. Wakwihanaze. Tubu basi. Atonyanisha. Kasema nitubishe. None ntiwatsinzwe. Tumeshindwa. Vuga tuzamuje. Sema tupande. Arahora turinda twatandukana. Akanyamanza twarararaje twicaranye ku ntebe. Tulikuwa tumekaa kwa gari, tumekesha pamoja kwa gari. Bwarinze bwaca nazo ndanamusuhuza agiye kumwitaho ngiye hanze akanga kumvugisha kabira. Yongera kumvugisha. Kasema usiongee mambo mengine. Imana yacu ihimbazwe. Mungu asifiwe sana. Igitabo gikomeje kutubwira ko kitabu kinatuambia kwamba ibyaha bya Babuloni bizashirwa ku mugaragaro. Dhambi za Babeli zitawekwa wazi. Ibyaha bya Babuloni ni bingahe? Dhambi za Babeli ni ngapi? Ngaho mwanditsi andika. Mwandishi andika. Twisunze igitabo cy'ibituma bwatoranijwe umuzingo wa kabiri mu Gifaransa urupapuro rwa 78. Tukiegemea kitabu cha ushuhuda cha Gurifu 77. Ingingo ziranga Babuloni ni izingizi.
dalili zinazodhihirisha Babeli ni hizi. iya mbere ni ukuruhuka icyumweru, Ya kwanza ni kupumzika Jumapili. icya kabiri ni ukudapfa kwa roho, Ya tatu ni kutokufa kwa roho. icya gatatu ni inyigisho z'abantu, Ya tatu ni mafundisho ya wanadamu. icya kane ni ukwanga ukuri kwavuye mu ijuru, Ya nne ni kukataa ukweli uliotoka mbinguni. gatanu ni ukwihuza n'amadini yaguye, Ya tano ni kujiunga na madhehebu yaliyoanguka. gatandatu ni ukwihuza na za leta zo ku isi. Sita ni kujiunga na serikali za ulimwengu. mu butumwa bwatoranije umuzingo wa 3,405 Ushuhuda chagurifu gombo la 315 405 Sawa, sawa. haranditswe ngo umuntu wese wigisha inyigisho z'amategeko y'abantu abagize Babuloni. wameandika kwamba kila mtu anayefundisha mafundisho ya binadamu amekuwa Babeli. Ibyaha bya Babuloni bizashyirwa ku mugaragaro, Dhambi za Babeli zitawekwa wazi. intambara izabaho ubu butumwa burukumvikana niyongezeho. Vita vitakavyo kuwepo wakati ujumbe utakavyohubiriwa ndio tumefikia. Ces avertissements solennels remuera remase, uyo miburo yumvikana neza izakangaranya imbaga. Ni kusema maonyo yanayosikika vizuri yatawaamsha umati wa watu. Des milliers de personnes qui n'auront jamais ni entendu de parler apprendront et leur grande stupéfaction que Babylone est l'église déchue à cause de ses erreurs et de ses péchés, de son refus d'accepter les vérités envoyées du ciel. Ibihumbi n'ibihumbi bazumva iyo miburo, Maelfu kwa maelfu watasikia maonyo hayo, maze batangare wastaajabu, bamenye ko burya Babuloni ari itorero ryaguye ku bw'ibyaha byaryo n'amafuti yaryo no kwanga ukuri kwavuye mu ijuru. wajua kwamba Babeli ni kanisa lililoanguka na makosa yake ya kukataa ujumbe uliotoka maze ubwabo bantu bazabaza bati none ukuri ni ukuhe? Sasa watu watakapouliza ukweli ni upi, Les conducteurs spirituels ceci, les représentants de fables, abo bayobozi babo bazababwira ibihimbano. wale viongozi wataambia maneno yaliyobuniwa Hijya yaho ngaho kugira ngo babone uko bacecekesha imitima nama yabo izaba yakangutse, ili kwaweze kufariji mioyo iliyokuwa imeamka, maze ngo bakunde babazirikire muri uko kuyoba kwabo, ili waendelee kuwashikilia katika ule upotevu wao. Et comme plusieurs se refusent d'accepter une simple déclaration, ils exigeront d'un un clair et précis. Bitewe nuko bamwe batazanyugwa n'ibyo bababwiye bazababaza bati ni mudu ahantu wavuga ngo ainsi par l'Éternel, uku ni kuwiteka avuga. Kwa kuwa wengi watatakiwa wadhubutishwe na yale maandiko walioambiwa, wataambia kwamba tupeni mahali panasema asema Bwana. La controverse gagnera des régions nouvelles où l'attention du monde sera attirée sur la loi de Dieu pour au pied. Intambara izafata ibirere bisha aho ikibazo kizaba gihangayikishije abantu ari by'amategeko y'Imana yakandagiranywe. Vita itaweza kuteka maeneo mapya mahali amri za Mungu zitakuwa zimekanyagwa. Satan agira de telle sorte que la puissance du message excitera la fureur de ceux qui s'y opposeront. Satana azakorera mu bantu bazarwanya ubwo Satana azakorera mu bantu kugira ngo bashobore kurwanya ubwo butumwa. Shetani atawatumia wanadamu ili waweze kuupinga ule ujumbe. Les pasteurs feront des efforts presque surmenés pour empêcher la lumière de faire venir jusqu'à aller troupeau. Abapasitoro bazakoresha imbaraga zirenze za kimuntu kugira ngo umuco utagera kubo bayoboye. Wachungaji watatumia nguvu zinazozidi za kibinadamu ili wazuie nuru isiwafikie wanaowaongoza. Par tous les moyens dont ils disposent, ils s'efforceront d'empêcher la discussion de ces questions vitales. Bitewe nuko bizaba byakomeye bazakoresha uburyo bwose n'imbaraga zose kugira ngo ibyo bibazo by'ingenzi abantu batabiganiraho. Kwa kuwa mambo yatakuwa yamechacha sana, watatumia nguvu zote katika mazoezi na maongezi ili watu wasiongee mambo hayo yanayohusu mambo ya dini. Ijambo liravuze ngo abapasitoro bazakoresha imbaraga zirenze za kimuntu. Neno linasema kwamba wachungaji watatumia nguvu zinazozidi za kibinadamu ngo baburize mu mucyo kugera kuba bayoboye, ili wazuie nuru isiwafikie wanaowaongoza. Mu minsi ishize Katika siku za nyuma, itorero ry'Abadiventiste ryakoze inama, kanisa la Waadventiste lilifanya baraza ko dukomeje kwamburwa abantu ku manywa y'ihangu bakagenda ntibagaruke tubigenze dute. tunaendelea kunyang'anya watu mchana kutwa lakini wakienda hawarudi.
ni ngombwa ko tutera abagorozi babe abaho bateranira hose tukabashamburiya n'ingufu tukabatatanya Ni tukabagana. kwamba tushambulie vikao vya watengenezaji kwa nguvu ili tuwatawanye na kuwarejeza. Reka mbabaze, Hebu niwaulize, mu masezerano ari muri Bibiliya tuzabagarukira bazatugarukira? je, tutawarudilia au wataturudilia? Musubize mukurikije uko byanditswe. Wao ndio wataturudilia. Tuzabagarukira? Hapana. Nimuvuge ko tuzabagarukira tuje kubasaba imbabazi. Mtuambie kwamba tutawarudilia alafu tuende kuomba msamaha. Yeremiya 15:19. Yeremia 15:19. Niba warahagurutse uri umugorozi. Wewe kama umeamuka ukiwa mtengenezaji 15:19. 15:19. Nico gituma Uwiteka avuga ati nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanje, kandi bishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanje. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Za tentative zose bakoresheje zagonze esheke. Mbinu zote walizotumia zimegonga mwamba. Muvuge ngo amen. Mseme amen. Kandi n'izindi zose bazakoresha zizagonga esheke kuko basabwa kwihana ntibasabwa kwihanisha. Wana nguvu zote watazitumia zitashindwa kwa kuwa wanadaiwa kutubu au watakiwi kutubisha. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa sana. Ubu bari guhamagarana hirya no hino. Hivi wanaitiana huko na huko. Turagira dute ko byakaze? Tufanyeje mbone mambo yamechacha? Byanditswe ngo icyo gihe nikigera abana b'Imana bazagenze bati. Imeandikwaje kwamba wana wa Mungu wafanyeje wakati kama huo? Igihe kizaba kigeze, wakati utakuwa umefika, kugira ngo aho tutagejeje imiburo tuyihageze tubasobanurira cyenda ko. Ili mahali hatujafikisha maonyo tuweze kuwaonya watu waeleze mambo yatakayo. Kandi ngo icyo gihe abana b'Imana bazaba bambaye ingabo zibakingira zizashobora guhangana n'icyo gihe kibi cy'akaga. Watoto wa Mungu watakuwa wamevaa ngao inayowakinga ili wakabiliane na wakati ule wa Imana ihabwe icyubahiro cyane. Mungu apewe sifa sana. Ngo muri iyo mibura bazayitaho. Kwa wale watakaojali maonyo, anariho ntekereza ko ntozereza. Nafikiri ndio tamati yangu. Abazita kuri iyo miburo watakaojali maonyo mu kigisho cya 12 cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Katika somo la 12 matukio ya siku za mwisho, ahagana ku musozo haranditswe ngo kuelekea mwisho wa somo hilo panasema hivi. Yego bavuzemo amagambo menshi, bavuga aho nihutira gusoma. Des milliers lors de la 11e heure découvriront et reconnaîtront la vérité. Ibihumbi ku isaha ya saa 11 bazasobanukirwa ukuri kandi bazakwemera. Maelfu katika saa ya saa 11 wataelewa, watahubiriwa ukweli na wataupokea. Ces conversions à la vérité se produiront avec une telle rapidité que l'Église en demeurera surprise et que le nom de Dieu sera glorifié. Abo bazaba bemeye ukuri bizakangaranya abantu kandi bizihuta cyane, bikangaranye n'itorero risigara ritangaye ryumiwe kandi izina ry'Imana ryonyine niryo rizashirwa hejuru. Imana ihimbaze. Amen. Watu wengi watasikiliza hayo na kupokea ukweli, na wengine wataamuka hata na kanisa litabaki likishangaa, alafu jina la Bwana litukuzwe. Des milliers se convertiront à la vérité en un seul jour parce que à la 11e heure ils connaîtront et respecteront la vérité et accueilleront l'action de l'Esprit de Dieu. Mu ibihumbi n'ibihumbi bazemera ubutumwa muri yo saa ya saa 11. Maelfu kwa maelfu watapokea ujumbe katika saa hiyo saa 11. Kandi ku munsi umwe bazasobanukirwa ukuri kandi baguha agaciro kandi bakwakire, maze Imana nayo ibaha imbaraga y'Umwuka Wera. Kwa siku moja wataelewa ukweli na usamini, alafu upokee jina la Bwana. Ntabwo bigitinze leta arrive uyora ota de converti a un seul jour qu'il y a eu au jour de la Pentecôte. Ntabwo bikiri kure, iki gihe tugiye kubona abantu bigira mu ruhande rw'ukuri nguko byabaye ku munsi ukomeye wa Pentecôte. Muda kitambo tutaona watu wengi wakielekea upande wa ukweli kama ilivyokuwa katika siku ya Pentecoste. Après que les disciples ils étaient hanyuma yuko abigishwa bari bamaze guhabwa imbaraga y'Umwuka. Baada ya wa mitume kupata nguvu ya Roho Mtakatifu, aba bantu nibamara kuboneka, hao watu watakapoonekana, Imana izabashyira ikimenyetso cyayo. Mungu atawekea alama yake. Bahangane n'inyamaswa, wakabiliane na mnyama, kuko bazaba baratoranijwe, kwa kuwa watakuwa ni wateule, bazaba barahamagawe, watakuwa wameitwa
wameitwa, bazaba barakiranutse, watakuwa wenye haki, imana izaba yarabanditseho izina Mungu ryayo, atakuwa amewaandika jina lake, bazahagarara badatinya, watasimama kidete, bazahangana n'inyamaswa, watakabiliana na mnyama bazahangana n'ikimenyetso cyayo, na sanamu yake, bazahangana n'igishushanyo cyayo, watakabiliana na alama na sanamu bitewe yake, nuko bari hamwe n'umwana kwa w'intama, kuwa wako pamoja na mwana kondoo wa Mungu, wa wundi watsinze yule aliyeshinda, nabo bazatsinda. hao watashinda. Imana itwambika iyo mbaraga Mungu atuvike nguvu mu hiyo izina rya Yesu. katika jina la Yesu. Amen. Ibana- ubutumwa butarobanura amoko n'amadini buvugwa n'abagabo n'abagore baciye bugufi. Kora subscribe au sabone upate mengi zaidi.